Lawa joto media no hambai yapayo. Ini 44 ang beli block committee ni president by akhe ang misal YTF central committee ni secretary ya jo media ma pha. Kau khe lai thangnai 19 November ro je जनजाति सुरक्षा मंच ये जे क्रिश्चियन जिनी brothers and sisters जिनी ताकुम खुतुना जिनी Christians रौनो जे ST facilities नि जे ban खेनाय ST certificate cancel खेनाय जे ब्राउनी जे काउ साखलाय मो आबनो बारी के स्नियो we strongly condemn it to such a immature and dirty politics game played by the Janjati Suraksha Mancha. We strongly condemn it. If they are there enough, if Janjati Suraksha Mancha is there enough to organize a protest rally on 25th of December during Christmas, if they are there enough, as a YTF, as a youth Tiprasa, I would say that most welcome. Abono chung san na yo. Chini जनजाति सुरक्षा मंच मा हलाबो चिनी विश्वजित ताको फायर सर्विसमैन विश्वजित देवन मानो नागरिक सुरक्षा मंच आरो जे ब्रुटली खे ओ साउथ तो इदिखे बुठा मखे बु निनी आमफो खे बु जनजाति सुरक्षा मंच हिंक्रे जनजाति सुरक्षा मंच खे अब सुदु केहा एकटा पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म ऑफ बीजेपी पार्टी नि केहा पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म Aboro chini tiprasa no Hindu Christian Muslim sinye saye jung be jono phelerie jono sakawo chakhlo ni naimoni game abo jongjo to tiprasa rabo sin nangnai not only Christians even those who are Hindus tiprasa chini tiprasa Hindu tunai chini takhum khurapho abole sithainawo jong emnes already minority jongno jodi se religious minority group hiye Christians here to know one ke khao ya ke jini Hindus here khao ya ke jong oro jini number simjang thangnai abon bo e ang sanim chu je Manipur je gotona ongmo abo Tripura o experiment khene tanai di hor jongne hor abo je brui whoever maybe I don't care abo brui spo ang sni abo no sini pun naya जनजाति सुरक्षा मंच नि अब माउ हाबो पोस्ट दं अब नाय पन नया किंतु she is totally immature lady I would say एकदम एक नंबर बात पर खासिया केहा बुरुय ये बुंग सांग सांग educated person हे बुंग consider खियो बिनि mentality नों त्रे केहा ने काउ बैखे निनि त्रे केहा चाबी बैखे निनि अब मुखुन sorry sa line sa disturb mutha abon ibak ye sanim chu phaidi chung tiprasa ro we must stand as tiprasa and we must die as a tiprasa chung tiprasa ung se ba chani nangnai chung thuipho tiprasa ung se chung thuini nangnai not as Christians not as Hindus not as Muslims not as nini Buddhists obodin kheya Jong je dormo khe tongpo we must live as Tiprasa we must die as a Tiprasa obose chini kaw maungnai jong sara Tripura o tongo bo sara Tripura ni je peace and harmony je chang khe tonglai mo bo sorbos tong sala themono do not try to disturb bono disturb khene tanai di Nong pa daito tinang thampu nong जनजाति सुरक्षा मंच अरे what do you mean by जनजाति सुरक्षा मंच सुरक्षा माने तमा जतनो safe जतनो माने द्रावे तिन मान बसे किनि नि सुरक्षा मंच ओं नाले कि सुरक्षा नके नong decision लाफियो बीजेपी नि नेता रो बैसाखना अगरतला ने आजु तने रो बैसाखना रामपद जमातिया बैसाखना माथा खराब रामपद जमातिया Gian Krui RSS Nini no o Kehapho Tangye Malaya only no non Nijeni Smang Long Polton needs Tawe Matwin in a rampodo.
on bagai chong joto Tipra sa chong kau ba tona chong bai chong no je chini misi je politics abono chong Humano chong khasile na am bai pedi let us all live together. We do respect all the religions, as India is a secular country, as Indian constitution is secular. Therefore, whoever lives in India, we have a freedom to choose our own likes religion. I can follow my religion. I like Christianity, so therefore I'm Christian. It doesn't mean that uh, somebody can forcefully convert me into Hindus or Buddhists. Not like that. India is a secular country. Therefore, we have the right to choose our own religion. India is secular country. Abo ne bagai chini adhikar je janjani hami amon dol mukhini chini adhikar to abo do not try to violate Indian constitution, Indian ain no nos dokhin tane di. Therefore, we must live peacefully and harmoniously. Let us all stand up and protect the constitution of India. Jotona hambai asuno kau sasine khaksa.